ihi barok ka way kari India ni ki in ban ni dawa ya kata ka hok ka ba live percent ka bala mau kerpang ni kan thai tengas ngo ngapen rem jor ban ngas ngo dia ubah ba kani ka hok ka jongi ka la dei ban ulong ban penkala anya ni ar hajar apun riu khat nyau tari rei giliang persya kim sim da trei rengkat ban wan ra kani ka hok ka benta jongki kan thai di prolog session 4 ngap yang sobha yang epi syakani ka video ko janga terima kini ka video ngakwa nora epi nomor nyo i menta hapo ri India hangeri kasi jongiru nakal yang jongki long kemi jongka ni ka parti BJP tinggu i bagi mi surok ban protes ban pen i jing persya ya kita gi lian persya ki balong kum ka seng kongres ka trinumul kongres ka bat ki parti di ka we ka ba ngakwa ban wanra hangne ba kum ki pat ba ngide ban yatib ban ngide ban syai ya kan ka bill ka sarkar jong u Modi ka BJP kala de pas kan ka bill ha September jong usnem ar hajar ar pulai kata kalong ka clear ba te balai ka khlem Pyntrei kam ya kani kata ka song ha ka sarkar te balai ka pas ya kani kata ru kadai ka kamram jong ka sarkar ha kata ka poru ba pas ya kani ka bill baro kini ki opposition party kita ki liang persya klias no aktibat klia ya menjurlang nomor kalong sisa don kam bakum kilong kemeru kide ban yo ya takabha live percent lada dei hapo lok sabha lane hapo state assembly down Congress down Congress down TMC down TMC down TMC hawang ipit matang ngilas I thamula chisin perkhat mo bagi ta ki liang sencar mentak la kalalong no kita ki liang persya ban protes katkum kajing protes jongki kalong ba ya ka kongres ya ka trinumul kongres ba dikiwe ki parti ki badon hakal yang persya jing sisa la dangin perkhat kajing penslem ban pentrikam bat kajing pentrikam ya kene ka women reservation bill mentak la kalalong no kita ki liang persya ithamula ba pej borok kawe kari India kawe perlu kebangi dai ban songthu ba ka sarkar BJP ha katu ka por hatu senam ar hajar ar pulai mar la jankut la di ban wan no ka election au senam hajar ar pusau tabli ka pas khore ya kan ka bill ya kata ka women reservation bill jing sisa ban pentrikam ya kanu ka reservation bill katkum ka artikel laispa laipau a jongka constitution jongka India ka batai ba hawedai bat kata ki jing yo bha kita ki reservation na banta ka women ka bangi tip kata ka life percent kamani kong kalong ba don kam ya ka census nang tapat kan wan kata ka delimitation tila kan ban Pyntrei kam ya kata tika sarkar BJP pat akatu ka por ka pas khore ya kan ka bill mar balai belajan ka election kam tip ya ka political thinking jongka BJP let's say ban yo nong politik kasong thu ba po ri India la bon paj ba la don kam ya kata jing penhe ya kita ki members jongka parliament naka sanspa sapulai syaka praspa sanpeu kabalong praspa khatsan naki state but life sanpat naki union territories sab ikan jing kren na spokesperson jongka BJP Meklayaru menta nomor beli ba ke government dia ke semua ba kan iki ba Pyntrei kam ni ka ag lada munra lang ke delimitation kadang ke punya sno lang ya kan ke ag bat ka delimitation kan okay tadi halor kata ba ki I doubt dia ba ngimla ban kersan ini ke bill nomor ba ka sno lang ka delimitation subsequently hadin bala kren la tai la ke central government ke BJP led government hang tai po Delhi keterwai ki kong to nomor beli lerangi up ikut delimitation terkemun arpo kendai kenong ke MP election ngim numla Pyntrei kam numla man pendat ikut proses ibu rakway te beli ngim num long beli ngim num le no ikan ni pas kini ka act menta lang ba delimitation kenang bagi contagion kin yo ikut benefit lain ka right ke juki 2029 rekim tre kata this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. Bagi pensong nang rimba imat
kam don kam syuk te bangin ya mi surak bangin ya lah bangin ya protes jing sisa la dei bangin ya protes ya ka sarkar jong Modi balai ba uklam Pyntrei kam ya kata ka Reservation Bill mentak ya mi surak bangin persya ya kata ka seng kongres ya kata ka seng trinmol kam don jingmot dia imat kini ki longkemi isya ya lambak lah mo namar ba ka BJP ka jing temu ka long ba nadu ba khlem lawan ra ya kata ka jing menjur ya kan bil hauni ba April kan tarik mentak la don ka jing temu ban mi sakipat ba bagi pat ba ken protes ya kan ni kamu sa ikan yalam habai ka bil ada pas ban Pyntrei kam 4M teh egin sungthu teh egin pat ba ngin sungthu ya kan ni ka egin ka jing mut jing sisa mo pat ba ki ban sungthu amar ka jing Pyntrei kam jong ni ka sarkar BJP kala ada feel lupa la ngi perkhat ba kala ada feel lupa namar ya ka badai ban Pyntrei ban le syai kata khlem le kale syai kata ka women reservation bill like 5% ka pas syai kata ndai onda kala mod pat kala ya kham sakmat pat kala syam jing e ba ya kani omlong don kam ban hable ya kata ka delimitation da perkhat katkum ka da kila plie ki kitab ban pule ya ka an kani kamsha hable ya ka census tim taki ki khore nadu usnam arah jar afsaul adab ya election te balai hadu menta mla ban Pyntrei kam wat u Amit Shah bolong u home minister jongkari India uniru uladap kular te ong ba tang su thawi ko sarkar ngin tang su thawi ko sarkar uladap kular sipat ba ngin tang su thawi ko sarkar kamot ngin le ni kong ya ka census tikini kini bro imat kilong tang ki eki jing ban supen I sa surok khlem don jingmot su tipet ba alor kanis ka ipat ni dan ban ong ngin skap mentai ka jingkren jong u gorob gobai u MP napo Assam स्वयं 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में परिसीमन और जनगणना को महिला आरक्षण के साथ जोड़ते हुए हम सबको आश्वासन दिया कि जैसे ही अगली सरकार आएगी तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा। और आज भी ये कह रहे हैं कि परिसीमन का जनगणना का काम शुरू हो गया। अभी कुछ समय पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि घरों की संख्या शुरुआत हो गई, घरों की संख्या कितनी है शुरुआत हो गई, और फिर व्यक्तिगत जनगणना उसकी शुरुआत होगी। तो क्यों आपने ही बिल में कह रहे हैं कि अगला जनगणना, अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में काफी समय लगेगा, तो इसका हम क्या समझे? इसका हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप वास्तविक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो। आप बार बार महिला आरक्षण में विभिन्न प्रकार के अटकलें ला रहे हो ताकि महिला आरक्षण को और पीछे किया जाए। Isutu syai clear ba wat na kaliang jongka opposition party kaliang persya ki menjur te kani kila ada menjur ada pas kani ada blong an te balai pat menta pidang la surok pia pertai kata seng kongres kata seng trunamul ngamkan ban jasa parti kongres ni kanu ndre nga ngakran ya ka ba ka jing sutu jonga amara pangpej ya ka jimi jong kini ki longkumi hot kadai ka jimi jong ki lada kimi ha kata kanong rim kadon kam hi kata ka jing mentoi namar ban yo ha yaki kentai kalong ban kam hindai lada phimi phlem sutu ya ka tanrai pi protes ya ka klalong kumbaong mag lalong ultana ta kani ha ka caka bikin protes yu ta u Modi mo yu Amit Shah balik campaign terkam ya kani metagi protes penban ya u Rahul Gandhi i protes penban ya ka ta ka parti kongres ya kata ka parti Trinamool kongres hangim lengo ringan ngate ngasno la pi ban pen song ngrem he iru kini ki baro ki long tang kita ki political ideology lada haswa ban sawan ka election kinu ki sarkar ki bodon ka bor ki kwa ban thami sopat ba ki kwa ban peni bangilale ya kata ka sarkar jongi kala le kata ngimi ire hangi po state jongi po meklairu haswa ban wan ka tu ka election arhajar apulai sarkar MDA ka thami bhag tu ka mat themator kimi bhag itu ki news kilong hotline ba kilong apo khubor le ngen pe jang nunung yu ba ndre minta hadin bala dep job ngadu ba usne arhajar apulai tu mentang impat yu ire ta u
Uwe minister uban tren ya kata lani ke kapoi ka long komno kan kamat jar mata mar beli ada job ya ada penthami pajba kum tu pajba kila biet kila nget aja sai kempoi su sino tekum kita ke pakot ni pajba ngi ban siang ngi ban sotu mar ke ditang gijing sa elam bakalakai yo pajba kum ki pajba ngi ban long gibrigo start bat kasian ban bisyar suah ila da biyo mat gijing secara ke sarkar BJP kat tu ada ban itu ila da biyo mat gijing secara ke sarkar MDA kat tu ila ada ban sotu kanu ke sarkar ke Pyntrei hok ke ba train nam tapat ba wala da kadai banne san phus nem ru kadai banne ada ka de ka sarkar ke Pyntrei nam tapat ba ba le tang nam ta ban mentoi politik ti ya kata ka jawab bat ya kata ka jeng perkhat kadai ka song hangi pat ba teto ya mata tangkat ni khule sibon